Re simolle ka wena me Karabo Magagane gore wena kana leeto la gago le teng le batho ba bang ga ba utlwa ke re ke bua le me Karabo Magagane ba re he batho go ba bua ba re batho comrade a ke re ya no o ngara motho ne ke tsena lena wa bona o ka re o ka tlhalosetsa motlhalifi gore o leeto la gago la botshelo o tsamaileng go feletsa o iphitlhela o dula mo setilong se sa mosadi o sa saleng re le mo maranyaneng a boitapolotso re go laleditse mo Motsweding FM gompieno. Okay. Ke a leboga ke dumedisa pele bareetsi ba Motsweding FM. Ke nna Karabo Magagane ke tlhaga ko Dinokana ko Luhurutshe. Primary school ke irile ko Zeras Primary, and then ka move around a bit mare ke koloniseditse Maramatlo wa ka mo Mabatho. From there, and then I moved to Pretoria, where I studied BCom risk management, and then from there I started working in the private sector. I started formally because nage bereka even as a student, and then I started formally working for the then Mutual and Federal, which is now Old Mutual, and then I spent about 5 years in the private sector before coming back home. And then when I came back home, I worked for the legislature for 10 years. I was in administration. And then I left 2019 Kgolo National. I worked for the Department of Labor, and then until recently Nekeleko DMRE as a chief of staff. And then from the 14th June, and then we were sworn in as members of parliament after the election study 29. Currently at the legislature, I'm serving as the chairperson in health and social development, but also as a whip. Yeah, as a comrade of the ANC. And yes, now I'm currently that. Yes. Oh, bells. Belinda. Momotla bosefo re patedi. Ha re bua ka Belina le Kgethoane ke mosetsana o le wa ko Ramoko ka start ko go senang ditsela a boe gape a golele ko Moruleng tsene sekolo ko Ramoko ka start from grade 1 to grade 12 me ga fetsa ba a challenge batsadi ba gagwe ba ne ba sa bereke a re mama le papa I want to be one of the graduates ke nna o ka tlisiwa mo Northwest University. I studied BA Communications degree. In 2006 to 2008, I also did my honors in social science psychology in 2009. Ka boa gape ka yo bereka ko Gauteng in private sector. Me mo nakong ya gonano, I am full-time working as the head of communication / spokesperson for Moses Kotane local municipality. Yaanong gore go tlogela ya bomabontle ko morago e bana Belina ke salang a tsaya sebete last year for the first time a re nna ga ke na any modeling pageant background mara mosetsana nyana o ka mogare ka ke ya mokolota. She went for the Mrs. South Africa. She represented Northwest. A winner the award is A2, which is women empowerment, Mrs. Personality. Maybe last Saturday she won another award, go Fabulous 2024 Women Empowerment, because ona lele naneo lele bitiwang Belina le Kgethoane Foundation le a itlhoram boroko a thusa those from the marginalized family ya ka ena. ka se ka tlogela kgang e botlhokwa yana ko morago yo ka bona gongwe bile a o ntse tlhalosa ha re bua ka bommabontle ba batho ba lebeletseng ka tlhamano ba ntse ba re ye bana o ya tshwanela ga eng ka mokgwa le montle ka teng o mmona gore ka rono ka mo seraleng a emetse Afrika Borwa melegisi o botlhokwa maitemogelo a o na le me ako o bue le batlhalifi maAforika Borwa o ba bolelle ka tiro e o e dirang. Dumelang bareetsi ba Motsweding FM.
Nna ke nna Evodia Lekgalamitlo. Ke tswa ke tlholegile ke le ko Taung mo motsaneng o go teng Buxton. Ke simolotse sekolo sa primary ko teng, and then ka tswelela from primary ka ya ko Taung ko Batlhapeng High School mo ke feleditseng teng. Go tsoga ko kana ka ya mo nursing. Nna ke mooki, ke ile nursing. I started my nursing career ko Livingston Hospital in Port Elizabeth, and then I went to St. Conrad's Hospital, Taung, and then I went to Baragwanath Hospital. And then after all these diplomas, I went to the University of South Africa, got a degree in nursing ko teng. After I dirile degree in nursing, go UNISA, I then studied industrial psychology for non-degree purpose. And then natefelela ke be ke bona gore let me go forward ka industrial psychology ka dira honors in industrial psychology. And then I've been working as a nurse for the past years of, I think, 5/8 of my age. Yo. I've been working as a nurse. I'm a nurse educator, a nurse administrator, a community nurse, and a nursing director at my own school, which is here in Mafikeng, at a village called Lonely Park. Oh, le direla ko Lonely Park. Yes. The school is called Lonely Park. Na re booki bo wena May Vodia o itse batho ba bang ba tle ba re na o itse ne ke se fo ha nke be se ka batsadi ba ka be ke se mo borutabaneng ke se mo ke be ke se lepodisa kgotsa ke se ngaka o botsere kae go gae kgotsa sa le ntse re ha o gola wa re o itse re ke batla go tlhokomela pholo ya motho, pholo ya batho. Okay, my mother was a nurse as well. Mara ga ke a botsa mo go ene. Ha re ne re gola re ne re itse di profession tse pedi ha di setharo ene le bongaka botitšhere le bonese. So ke ne ke sa ipone ke le titšhere ka bona gore ke yone ke tla isala morago. Wa tsepama gape ka fo letlhakoreng la bobelegisi. Lerato la gago mo go belegiseng le rotloeditswe ke eng gongwe o no lebeletse gore ka dinako tse dingwe go na le ha ke batle gore diphoso go na le dilo tse di diragalang tse ka nako nngwe reng hai mo ke go sa diragala yana wa feleletsa o re tla ke tshware ka matsogo a ka ke bone gore nka se thusi basadi ba ba belegang ba le tswa ka ile rato leo la gore o tsenelle thata yana mo bobelegiseng. Wa itse sengwe le sengwe ha o tsena mo go sone ga se gore o bone o se rata se le ka o le kgakala o fihla o se rata o setse o le mo teng. So ha ke ne ke after ke dira general nursing ke be ke dira midwifery. A ke re go na le di specialty tse dintsi in nursing. So wa I choose mo gore mare ke tla ikgonang ke go ya ka personality ya gago gore e ntse yang. Re santse re le mo pholo wena motlhalifi me basadi ba re santseng re tshwaragane le bona me Evodia Lekgalamitlo ke no ntse itlhalosa ka booki ba gagwe bobelegisi re utlwile gore bo ile le mekarabo magagane le no teng re santse rena ka kwano gape le Belina le Kgethwane ka gongwe go na le ka mokgwa o eletsang go ka bua le bona ka gona le wena
ha o utlwa ba bua wa re he banna kana karabo ke gotseleng ke a moitsi o batla go akgela ka se atla o khotsa batla gore netefaletsa le go feta gore hey motho mosadi o ha sale wa dira o ka no re romella mo 0825656674 ra go khona gore re tse melaetsa eo ya gore re tle re tshameke ha o e rometse re tla nna re tla gape re feta le ka mmino re tswakanya dipuisano tsa rona le mmino ska lebala gore se re se dira jana go fitla ka sethoboloko re tshwaragane le gore rona re keteke kgwedi ya basadi mo Motsweding FM re dira jalo ngwaga le ngwaga ka projeke eno ya Mosadi wa Letlapa yanong ha re boa go tswa ko pineng wena ke ya re tla be re tla re tsweletsa puisano ya rona le basadi ba gore ba tlhaloganye sentle ka tse ba di dirang go ba dutse mo stilong se mo letsatsing leno ska re lebala ka ko Facebook Motsweding FM ska re lebala ka ko Instagram re teng X re gorogile Motsweding FM @Motsweding FM dira fela jalo re tlhole ka tlhamallo puisano eno o etse ka gangwe fela Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong
se fetwe ke thulaganyo ya kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 metsatsong e le 20 re lebile kwa ureng ya bo 11 re santse re golagane le basadi ba rona ba re tlang rona mo Motsweding FM re tsamaye le bona mo kgweding eno re utlwe ka mokgwa ba thusang ka gona le ka mokgwa ba tswelelang ka gona mo matshelong a bona a letsatsi le letsatsi mo e leng gore ka gongwe bile o ka itseela sengwe go tswa mo tse ba di dirang kgotsa mo diphitlhelelong tsa bona go ntse o na le go ikobonyanyana ora nang ka sekgone yo ai motho ka mpona go pala nna pala ebile ai feleletse ntse re pala a ba le go feleletsa ka re utlwa fela a tshoga mme a go reditse yana o bua ka ra ba ai go ra gore gongwe nka tsena o itse ha bo karabo magagane ba kgonne nna ke le mang bathong o itse ebile re bua le wena karabo gore a re bue nnete fela botshelo ba politiki e ba kgarakgatsa le nne go di kopana o kwa le kwa o ngwaketswe ke eng mo politiking sentle le rato la gago gore o iphitlhele le mo politiking o tsentse maoto a mabedi fela yana go tlile ke tla simolla ka gore gongwe ke tsaletswe mo politiki it was not really a choice ga se choice e ke itsereng it starts with my grandmother after 1956 ko Lehurutse there was what they call the peasant uprising for about 2 to 3 years it was led by Gertrude Mbeko and khona le bo Khosi Ramotshiremilwa jalo in that so my grandmother was actively part of that they actually were then there was arrest ko Palamakua and they had a very long trial that was that and in between that's when everybody was actually leaving for exile after that and everything but obviously they also making sure gore go na le that activism and within our communities there was that if you may remember gore di pass basadi ba di kreile lata because they were very resistant against them and so sometimes ha re bua le ka one gore women's month re focus pele mo di 9 but there was actually a whole period e leng gore ke ka yona then my grandmother was that's my maternal grandmother but obviously ya ko Lehurutse it wasn't really bomme fela it was all the residents bomme le bontate and so my mom was also an activist in her own right my father was an activist in his own right and actually to my parent papa is still alive and he's still active in his own particular right and they actually met in politics and my mom to her last day she was still an active member she was still participating and her one thing was how do we change people's lives we don't come in and we get all these positions and we don't change people's lives. So you growing up with something like that, you can't really divorce yourself from that. It becomes who you are when you look at life and you look at things and then you say, how do I, as a person, make that valuable contribution
if I'm looking at somebody who come on next door, because Kuchai has always been an open gate. Somebody was tsena wa tsi di bazar, o itse seng ka di bazar, you must know gore di bazar di tswa kae. Wa ba tsena ba kokota ba tso gona le mme o tlhakang go a spetlele o tshwanetse o starte koloi le wena o tsene mo tseleng, you know, and that keeps the activism ya gago, whether you want it or you don't want it. You are born it and you have to actually grow into it and deliver on it. So I would say gore, as I said from the beginning, I did not choose it, I was born into it. Yeah, itse dintlha tse tsotlhe tse ntse di bua tse di ebile di nkarabela potso ke neng ke tlo go botsa yona gore go na le nako o lemogang o le motho ha o dira selo se se rileng gore batho ba se itumella ba se kgotsofalla yanong ka mokgo o ntseng o di baka gona dintlha tseo o tlhatswitse pelo aka Ke a leboga. Belina Lekgethwane. Yes. O itse kopa gore re boele go kganyeng le ya bommabontle o itse gore malo ba tlholane re itse gore go tsepamisiwa go le gantsi le gona nong yana bontle mme go atle go bontshe le ka dikgaisano tsa teng gore thuto e botlhokwa ha bona a gore o bolelle ngwana o leng gore ga jana ba tsena go santse go na le bo Miss Teen Mahikeng, bo Miss Teen Pitsi di sule jang wa ntlaloganya o batla go tsena mo fela antsa re hanga bona ke le mabontle setse ke fentse sejana ga ke fentse thuto e botlhokwa go le go kana ka Moretsi ko gae wena o batlang go tsenela tsa modeling. Indeed, education is very vital because staging, 60% of the judges, they are going to question you. And the overall total, ki yona interview, you're going to go through the interview, Mrs. World. You need to be part of the solutions to say, how do you bring the reusable energy? You need to be versatile with the local trends to say, how are you going to grow a local economy? How are you going to combat crime? So, bana ba ko gae, tswellang le sekolong, eska ro le ko maramatlo o bore Belina, I want to be ko Mrs. South Africa, you were there last year. I want to enter this. Yes, you can enter that, but I still encourage you hore ke kopo ye sekolong. Ke nna o ke tswile ko Morule, ka tla mo Unibo 2006 to 2008, ka tsena sekolo ka graduate. O sontse ga o le mo staging ba go botsea potso, o nne le karabo. So you also have modeling and acting. There must be something like your hobby. We've got hobbies. Bara. Ke kopa gore o nne le that sustainable development type of a job that you can always fall back to. So education is important. I'll be going to Mrs. World White ka October. I've already started with preparing for any type of interview that I will be asked in the question. Hore, what kind of solution are you bringing? Hore in South Africa sunze itape this type of achievement. So research, learn everything every day. Challenge yourself. I am doing my master's in public management. Maraketa gape ke tsaya the informal classes. Yesterday I was in the internet, Mukopi. I was learning emotional intelligence because Rabomme, you wake up every day. There are those days you just feel like, oh, I can't do this anymore. Now, what are the coping strategies that you need to embed mo go wena gore bona go ga ka gear 1 ha 5 e pala re go ga ka gear 1 o bile ha o bua ka emotional intelligence o nkgopotsa mme o nka se tsamayeng ke mo lebala le seng ebile o ko Rustenburg me Alfreda Ramasodi wa bona ha ona le nako o ye o kopane le mme Ramasodi le kopane le kgannye ya emotional intelligence o tla tswa sentle ke leboga ke tla ikopanya le ke tla go nela dinomoro tsa gagwe mme Ramasodi le o thusitse le ba bantsi e go thata kganye o utlwe ma a bua ga se kgwase monate emotional intelligence re ha mme e palla ba le bantsi re ka se go tlogele fela re sa bua ka Belina Lekgethwane Foundation gore o dirang go sentle. Belina Lekgethwane Foundation ke platform e leng gore
growing up, I always wanted to assist. I always wanted to be impactful. Ke thuse motho o mongwe. Ga ke rata go bona motho o mongwe a sena se e leng gore re ka se share. And I think I also come from the family mo ne ke bona gore ga go le Sunday re tsa ditshipi ke ba le ro thusa ka eng, re tsa masenke a rona ro thusa somewhere. So that thing is how you are nurtured. O godisitswe yang. Now Belina Lekgathwane Foundation is ntlha fela. I believe more education. On my spare time, bana ba mo Northwest University, I mentor them. Bana ba le ba ba kwalang di matric because ba swantse gore ba apply le bo security, ba apply le diphatlatiro be bana le matric. Now mokopi nna ke itlhoba boroko ke le Belina ebile ke challenge le other graduates to say ko motseng o leng go gona, what is that you have graduated on? If you are good ka maths, e ya go the nearest school o thuse pledge back so that ngwana ole a khone a falole ole o tlolong a kwala matric every year mar a palla fela ke English o le Belina o phela o kwala the media statement and all that, pledge back that thing. So it does education, women empowerment. O tla gakologela gore ke ntse ke collaborate le dikgwebopotlana bo di Queen's Bakery and all that to say Mosadi ikemelele self sustenance. And ga ke tsena mo go bona, I would tap also into my masters in business administration to say ole Mosadi onale business ki ele wa be ikamola pe. Now how do you gain competitive advantage out there? How do you do what is called a robust marketing? How do you manage your finance, your revenue and your expenditure? Ki iphitlhela le gore I mentor them around that so that dikgwebo tsa bona di tsepele di ske di awa di khone di go pele. How do we help you with regard to funding? And then o tlhoka eng, so taking them through those mentorships. So it's collaboration. Bomme are avoiding competition. Bomme ba gana no re bua ka collaboration. E re tsaya e risa ko pele ra tlhokana re le bomme mo nakong ya gona no. So those are the programs tse leng gore Belina Lekgathwane Foundation is doing. And I am so passionate about women in artificial intelligence opportunities, women in technology. I have an organization all the way from India. They want to capacitate young people, more South Africa. And those young people, I know they are there because we are talking digitalization. Now, what are the opportunities that we need to tap on? Even when I go to Singapore, beyond looking for the crown, as we will be going to Malaysia and Singapore, looking at the itinerary, all I want is to bring the opportunities back home and target a rural area because lena ke product ya family leng gore batsadi ga ba bereke. Yo, ai motlhalefi wa mutla wa ba utlwa ka go farologana ga bona re santse re golagane le me Evodia le gala mmitlo re santse re na le Karabo Magagane re santse re na le Belina Lekgathwane re lebeletse dintlha tse ba di dirang jaaka basadi le go ka bona gore ba tlhabolla loago ka tsela e ntseng jang mo ba tsenye seatla mo ba kgonang teng re feta ka bagwebi ha re boa ke ya o tla re nela pina re kgone go ya ko ureng ya bo 11 re kgone go tsweletsa puisano ya rona mo ureng ya bofelo. Ekiteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62.
Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang bo nkeke ka o sia o ke rata pina ile ya gage ya African Child re fana le wena mo metsotsong e le mebedi fela re lebile kwa ureng ya bo lesome le bongwe ko ureng eo ya bo lesome le bongwe re tla be re amogela kgaso dikgang ka kgarijana tla ba re neela tsona re kgone go tsena mo ureng ya bofelo ya thulaganyo eno ya Kgolo ha e tsamaye jaaka o e tlwaetse go utlwa motlhagisi go tlase go godimo kwa mpolelela gore le romela diatla e banna ha re le romele diatla ba batla go itlhola
go tlhola tsogo a gompieno ga rena tsa tlholego history re fa o utlwa gore re na le basadi ba bararo ba re tshwaraganetseng kgang ya kgwedi ya basadi re lebeletse dilo tse e leng gore ba di dira bona mo matshelong a bona ke bua ka me Evodia Legala Mmitlwa Karabo Magagane le Belina Lekgethwane yano motlhalefi romela mo 0825656674 re tle re go utlwe gore wena ka gong go na le tse ba setseng ba di buile o batla go ka ba botsa dipotso mo dilong tse ba di dirang o ka nna wa re romella wa ba romella molaetsa o mo 0825656674 puisano ya rona le bona e tlabe e tswella morago ga ura ya bo 11 jaaka e le yona yana mo godimo ga tlhogo ga re jana re neele tsona tsa ura ena. SABC News. FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62
Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe,
dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone Phatwe ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo o sa saleng mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone Phatwe ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo o sa saleng mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. yo a reng o waneng a re o ipotsa gore o tsaya kae cancer ya makgwafo ka ntlha ya gore a re sakarete motsoko nna le tsona a ise be re kopane gope fela mme a tlhalosa gore ngwaga wa 2001 ka September the 11th tiragalo ele ya ka ko America re ne re matlhotlhe a lebeletse ko o dumela gore musi e sa le a kopane lona o montsi o neng wa makgwafo gage a kopane lona ko mme a tlogela lefatshe le le kwa kwano ga kgwedi ya motsheganong e ne tlhola malatsi a le 17 ngwaga wa 2012 re mmogo nna le wena mo thulaganyong ya Kgolo re santse re tsamaya le basadi ba ke boneng Brasemi Rankwana a re diretse fela jalo le ka fumminong gore re tle ka ona ka basadi ba ba farologaneng kgotsa le banna ba ba opelang ka basadi o tla di utlwa dipina tseo gompieno re santse re golagane le mme Evodia le gala mmitlo re santse re na le mo letsatsing leno Karabo Magagane re santse re na le Belina le Kgetshwane ke bone basadi ba rona ba re tsamayang le bona a re fete ko bagwebing re kgone gore re tsweletse puisano ya rona le bona o reditse Motsweding FM konka bokamoso o itse di yellow plants tsa MTN ga di tshwane le basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone Phatwe ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo o sa saleng mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone bongwe basadi ba rona ba santse ba gorogile ka kwana Karabo a kompolelle gore nna re gona yanong yana go gontsi go na le dikgwetlho tse dintsi tse leng gore basadi ba gompieno yana ba tla ba itemogela tsona di farologane le tse basadi ba le ba 1956 ba neng ba gwantela tsona gore ipotsa gore gona yanong yana mosadi wa nako e re leng mo go yona ha a ka ema a re
ke rulaganya mogwanto ba sa ditayang re gwante le se go le gantsi ke dikgwetlho tse feng tse e leng gore di kwa setlhoeng tseo wena o ka reng ke nagana ke tse o ka di rulaganyetsa mogwanto? Okay. Ke a leboga. Selo sa ntlha ke tlhekefatso ya bomme. Ke nagana gore ya ka basadi gantsi so se re senkeng re bua ka sone gantsi tlhekefatso e na le ke tla leka go tsenya setswananong le sone se na le go ipata ke ya re fokoletse le morago leo ke re kopa like as basadi re na le this thing ya gender-based violence and gantsi se re se separate from gender-based violence ke economic impact ya gender-based violence. Ga mosadi a palelwa ke go a tirong go ra gore ga kgone gore a nne le letseno ga le ko gae a le ko sepetlele a gobetse because of gender-based violence ko lapeng ka pone lone tlhekefatso ya gore o kry o tlhekefaditswe mo moweng o palelwa ke gore o nne ko leveleng e tshwantseng gore o nne ko go yone o kgone go bereka mo go yone ene gantsi ra bua ka yone gore go basadi ba tlhekefatsiwa mo di-communities tsa rona mare economic impact ya yone ga se gantsi re bua ka yone ene le di-study tsa gore e re tlhekefatsa go le kana kang ga reng ke re bua ka yone as far as ke itse go there's only 2 studies tse di seng dirilwe mo South African context le ganne go buiwa le ka kgante le ga Belinda le ene ga na bua ka gore o le ka gore a tsosolose jang environment ya le mo go yone ya ka re utlwa gore Eunice o tlo go tsengwa ko Bangladesh as a prime minister mara ga o lebella background wa gage le one ga na simollane le gore o ira gore bomme ba kgone go nna le access ya di-microloans ga re shebella bomme ga o ya o re wa go batla di-loan ka po batla seng gore o itsosolose le wena economic involvement ya bomme e ko tlase than ya bontate and ga re bua ka yone re feta re bua yone ka gonne ke August e be ra go bua ka yone ka 16 days e be ra go bua ka yone gore ke March ke International Women's Month mara basadi every day ke dio tse leng gore ba dila ka tsone ga o re ya ka motho wa mme something I'm passionate ka sone ke sa temothuo ga o re motho wa mme ke ya ko pusong ke ya go applyela plus ya gore sa ntlha o tshwanetse bona le 3 years minimum o le mo timong o tshwanetse bona le experience e rileng mara gantsi bomme ga se gantsi ga go busediwa mafatshe go kwadisiwa mafatshe ka bomang bomme go tlebe go tenya ga o ngwana ko ramkoka stata wa go nyalwa kae Belinda ya no ga re kgone go tsenya mo CPA nya ramkoka stata because o tla tsewa ko pele ko so such things mo go nna ke feel gore land access financial access especially mo di microloans tse leng gore di kgona go thusa bomme le yone kganya tlhekefatso gore o re tshwanetse re lebelle tlhekefatso ya bomme not just as tlhekefatso as a physical and an abuse thing but as an economic impact e leng gore e nna mo go bomme ka yone so dio tse ga re lebella le ga re lebella dikgwebo tsa bomme every time ga re bua ka le bomme ka dikgwebo ga re bue ka bomme gore mme o tlo go tsamaya o ile gore kwena o ile go head up Samanko or wa go head up Motsweding FM re tshwanetse re go develop ra re mme re tla go bua le wena ka gonne re batla go rekise ditamati o felle fana ga bana ba fetsa go tsena ko dikolong ga re tlhole re boela go go wena gore o godile yang ga wa gola yang so if re tlo go ira mogwanto so se leng gore ra se tlhoka right now ke gore bomme ba kgona go ikemela ba kgona go ema because that's why le gore right now re nna le an issue e leng gore e serious mo Northwest ya gore bana ba banyenyane between 18 and 25 ke bone ba leng gore ba kra ba tshwaetsega gantsi ka HIV mo re ke ben re rona re se re lule ntwa ye kgolo ga ra tshwana gore be re boela ko morago mara between 18 and 25 re na le crisis eo and e irwa ke crisis ena re batla gore re nne le dinepe tse di Instagramable re batla go nna on social media re batla gore re batla botshelo bole ga re bitsa soft life but soft life e tla kaeng ka chelete e feng e leng gore ga yo ko malapeng a rona so re rayang gore re kopantshe sena gore bomme ba kgone gore ba tswe fo tlase ba kgone go ya go godimo ba gole mo ikonomi mme e se ka nna gore gape re ba ira gore ra ba limita gore bomme ke batho ba di SMMEs bomme ba tshwanetse nne gore ba re ba bitsa di captains of industry ha re bua ka Mpumi Zikalala re ska re Mpumi Zikalala is the
only the youngest black, the only other female CEO of a mining company. Re nida gore ebe rena le ba bangwe gape, ba le basadi bantsi. bao. Ngwana o tlhagang ko re ka start re tshwantse re mo bone le ene le gore ra re ke captain of industry. Re se go itshebella gape ka bomme gore no bomme ke bone ba gore ke sa magwinya re rekisa dijo re fella fo. So I think gore ga re ka re ra mogwanto a ine wa ikonomi wa bomme. Yo ke ipotsa o itse me Ivodia gore ha o lebeletse gona yanong yana o ka re ke diphitlhelelo tse feng tse leng gore tse di supang gore hai basadi ra fitlha gona le tswello pele mo go rona mo Afrika Borwa. Me mokopi basadi re emeletse gona yanong re emeletse mme ha o le mosadi o ipeile ko morago o sa itshupi gore o batla tswello pele o le mosadi jaaka leina le bua le re o sale so o tshwantse o tlhagelele o ne mosadi o sa saleng so diphitlhelelo tse basadi ba bantsi ba di dirang most of the companies including yaka e eteletswe pele e foundilwe ke mosadi ebile e eteletswe pele ke mosadi yo ke ipotsa wena ha o di lebeletse ke tse feng Belina gore o re ai mo gone mo rile wa itse pelo aka itshweu ke nagana gore sa ntlha ke bona bomme ba bantsi they are into meletlo me eventing ye ke e leng gore ya re tsosolosa re bo mme malekgethwane re mo lenyalong re batsadi you going through a lot ga gona le di-retrenchments when you look at the current trends gona le di-retrenchments tse dintsi ga ngwana tshwere ke tlala a re mama ke batla dijo yaanong ke bona go le gantsi gona le di-platforms tse di dintsi o se mokopi le wena ke ya go bona gape you are one of those women ba e leng gore re phela re ntse re sign up to those events that we go there me ga re boa re tlhaga re fodile mo moeng for different reasons that we are going through bomme ba gona nong I see them collaborating a lot they are taking most of my sponsors that they are taking me to different levels ga ke re I'm doing the back to school campaign ke kopa di washable pads for bana ba ileng gore ba tswa mo malapeng a ileng gore they only have 350 so every month I ka se khone go reka pads but ga re mo create the washable one we working towards the sustainable development ke bona bo mme le bona ba tlhagang ba tshwere ba re we are going to fund this project ga ne ke batla the optometrist ke re do you know mo South Africa gona le bana ba ileng gore they fail the grades simply because ga khone go bona ga tsena go ha le go tlaseng teacher o itha are o stoked mo kopi kante that learner cannot see ona le se se bitswang visual impairment when you look at the Belina Lekgethwane Foundation re sala ra adopta bana bao re batsa interfaces we did the eye assessment and then ra fitlhella gore ka nnete bana ba bang ga ba bone ma teacher ba confirm gore yes these learners they can fail their grades or have the poor grades simply because go ga bona ga ba khone go afford the spectacles ga isa ba tsene le ka monyako wa optometrist so now I see a lot of women ra tshwaragana a lot of women bona re a kopile re a goga ke di khantse di monate tseo motlhalifi re tla boa re tla re tsweletsa di khantsa rona le basadi ba a re potele ko mosading o mongwe o sa saleng ke Ausinthabi re tle re utlwe gore ena o re sela seletse go le go kana kang ba moromile ba Shoprite gore a tle gore bolella ka disolo tse le di khantse dingwe gape tse di botlhokwa tsa atlang a re le retse tsona Ausinthabi Moko Ausinthabi ke siame ntse ke reditse ile go itumedisa thata utlwa ka mo bomme ba tshwaranang ka teng wena go monate gore nka o ka bo lefa le wena ditlhwatlhwa tlase tse di solo tse tsa Shoprite o re neela tsona ka tlhamallo ka kwano hai ngwa go tlang re tla rula gae wa re ba reng ka ko supermarketeng e kgolo go gaisa mo Africa Moko skrimetse moretsi ke re a ye kwa number 1 supermarket ya Africa Borwa gone jaanong me a ipone ditshumarelo tse di sa gaisegeng mo mefuteng e le mentsi ya dilwana tsa ka metlha
Shoprite e tlhaloganya sentle gore bareki ba dirisa jwa madi a bona a grocery mo go rekeng dilwana tsa ka metlha. Ka mo ba tlhamileng basic food subsidy ya bona gore nna le wena moreki re duele madi a kwa tlase bakeng sa dilo tsotlhe tseo re di tlhokang go gaisa. Mme fa o itumelela kakanyo ya go iponna go le gontsi mo basketeng ya gago le go nna le madi a mantsi mo patleng ya gago, o tshwanna ke go ya kwa Shoprite gaufi le wena mme o iponne karolo ya dimarelo. Jaaka essential combo deal e leng gona kwa mabenkeleng otlhe a Shoprite go fitlhela letlha la Sontaga e tla be le 11 tsa August. Iponne 750 millilitara ya sunflower oil, ikopane le 400 gram ya Norox soya milk, 2.5 kilogram ya super white maize meal, 2 kilogram ya rice bran rice, le 500 gram ya rice bran spaghetti kana macaroni. Sotlhe tseno ka tlhwatlhwa ya Shoprite e tumisang thata ya 99 ranta fela. Ke le madi a mantsi mo dilwaneng tse di tlhokang thata ya kwa Shoprite mme o somarele go le gontsi gakologelwa gore se le seno se khutla ka Sontaga ka jalo nna ka re se fetse. Ke solofela le nna ke tsentse seatlanyana sa go abelana ka dikgang tse di itumedisang thata mme tla boa gape ka moso di tlaleletsa. No, o tsentse go utlwala a o senthabi tla re motho a o tswafa wa tlhola gore o ka sekamisa koljanyane le re tsenyang sengwenyana mo teng o go rona ka ko Shoprite kwa bone gore o ka se bone tsele le tsele tse o sa tswang go di umaka. O tlhole sentle o senthabi re lebogile thata motlhalefi le tlhoko gore disolo tse a senthabing tsa bua ka tsona tse di bona fela kwa mabentleleng a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northern Cape ebile ka moso o tla ba lefa re tle re utlwe gore o tla ba retlela ka tsefeng ka jalo se fetwe ke ditshomarelo tse di gaisang dikgakololo le dikakanyo tsa tlabeng a re tsholetse tsona. Shoppers Guide eno wena motlhalefi o itlisediwa ke Shoprite ditlhwatlhwa tlase tse o ka di ikanyang ka metlha. Re mo metsotsong e le 26 tlogetse ura ya bo 11 yaanong re tle re tataise go seneng gape ka puisano ya rona e re santseng re tshwaraganetse le Belina Lekgethwane Karabo Magagane re na le me Evodia Legala Mmitlwa. He Karabo go gore gona yaanong yana sengwe motho a ka go botsa gore go dilo di le dintsi tse leng gore re tsamaya re ithuta tsona mo batho ba bang ga ba itse gore o ithutile selo mo go ene o bo sala o se tshwarelela fela yalo o se dira karolo ya botshelo ba gage a sa itse nako teng ka nako nngwe ke go buisa dibuka gore ke nagana fa mosadi o bua nnete kgotsa ebile ke gore ebile ke batla re sekamele ka fo mosading ke eng se o se ithutileng mo mosadi mongwe se leng gore o se dirile seikokotlelo sa botshelo ba gago? Okay. No. Ke tla simolola ka mama. My late mother was very ne le motho o bonolo. Mara gape ile motho o steadfast gore gona le ya o ska motla o ska mo ba ke go tlo mo khwela staff Mara at the same time ne le motho leng gore o bonolo o na had a very giving spirit and I would say that's the first one in le gore ke ka re ke simolla ka ene mo gone gore even if o le motho wa mme ka itse go tla te mosadi wa Letlapa mara ka mogare o tshwantse o nne gape le bonolo mo teng mara ka fo ntle gape o nne le that gore o lwena o Letlapa wa ikemela wa ema ga o emele ope ga o gore ga swena o tle beng o tatasela ga re feta ka fa le ka so ke ene ke tla simollang and then ke tla re gona le mosadi o mong gate ke Professor Nania Bola ke tla re ke mentor yaka
in 2019, Eh. we actually co-wrote a book, Reflections here, 25 years of South Africa. And we wrote about Mosadi le land access. Yaka ke buile kgante le kgante jaana fale, ke so se leng gore ke tla re e tla nna tlhoba boroko mo go nna eo. ke a bona se gaufi thata le pelo ya gago. Ke bua gantsi mo go Yeah. one ka gonne go na le dikgoreletsi tse dintsi mme ga se gantsi re batla go di bula. Professor Nania Bola o ko HSRC ke ngwa batsamaisi ko HSRC and mo go ene o kore ga ke tse ke tla tlhalosa yang le ga go kwadiwa ka the blue ocean economy of South Africa ga ne go bua ka Operation Phakisa. She was one of the co-authors and she's one of the advisors le mo paneleng ya yone ko presidency. So ke mosadi o leng gore every day go na le something so se ithuta mars so sa ntlha sa gago ke gore tshwantse o bale o tshwantse o kwale dikakanyo tsa gago ga gona kakanyo e peeleng ya gago e leng gore ga e botlhokwa e leng gore ga e nira phetogo ka ke tlhalosa gore le ga o bua le ka ga o mongwe tsa gore kana why re sa bereke yana ka ocean economy ke tla dirisa gape gore Ausberlin na bua ka bo Malaysia bo Singapore tse leng gore di ikeme di ikagile mo gone ocean economy gore mare ke nna go dino ka nna ta dirisa kae ke le mang kisa kae ocean economy tseo mara ga ke le go thuma but then how tsena mo go tsone wa bona gore go na le processing ka bogare ga ocean economy go na le manufacturing ka mogare ga ocean economy go na le gona go kgona go tlhola ditiro ga ra apere ya ka ra apere ana go kgona go dirisiwa di coral reefs gore di kgone go siliwa di kgone go nna diaparo tse re di apereng gape ka fa ke melemo re tlo kgona go shebella gore batho ba ko Asia bone gantsi ba nwa melemo e tswang mo teng ga one ocean eo rona re ka irang gore re kgone go di dirisa re kgone gore di re atlafatse so ke tla simolla go mara in general gape fela basadi ba leng gore ba teng every day o kopana le ene mama ko shopong a go dumedisa go thusa bona o seng thabeng tsa bua ka bo subsidy living subsidy a feta fela o se mo kupi tle ba ira di acha mo le o bona gore ka ntse se khona go ira letseno ka fothoko se le go kgakala ko okay Ausbelinda ka fa ga itse gore le rita gote a votile o ske ba a votile nar bontsha gore fetsa go vote yo gore le ka support ya go bontsha bomme gore le ke sa mo itse le go buitse bara a itse gore le re ta gote why profile picture go e le gore ga o support batho ba Northwest yo change as profile picture o be Linda Fomo o be mothwaka wa bona at some point le au simpo your producer nkile ka nna in a community radio station she taught me about radio at some point so they every woman o kopana lene o na le that inspiration I tlisa mo go wena gore motho wa modimo this is how o tshwantse o tswefa o ye go godimo wa bona ene wa go ira yalo ka bomme botlhe ba ba leng teng ga we go ira ka mme o one or ba two bomme botlhe ba ira that gore o kgone go go pele yo hai ba ga go ke bo mang wena Malekgetho I believe first of all ke bo mme ba ileng gore ne re reka dijo mo go bona ba le ba di wheelbarrow ko sekolong they are still my role models because ba re ruta gore ga ise be ba nothing will come easy they're still in business and ba re ruta gore you know what resilience never give up so le no ga ke ya gae ke ba bona ba sentse ba rekisa ko sekolong mothole wa bona gore mmele ga gage man gora gore physically ha sa tlholo a le mo maemo a ya ka kana kwa lo mara a bantsa gore re ride on e bere ga kgwebo ga go le Belina e kete ya teka bor mara mme ole ga isa ba a tsamaya a lofi le mo letsatsing la le pulaena le ga pulaena le ba pang ko sekolong those are the normal women ba ileng gore le Belina le Kgathwane Foundation we believe that normal to transformation so those are the women ba ileng gore ke a ba lebella be ke re resilience never give up ebe kana go tse ding ke re but whatever that we go through tla be re our
generation, we are going through a lot. But our great grandmothers, they went through some of the challenges, but they never gave up. Ebile ga ise be ba re solofetse gore mosadi wa current generation, everything will come to you on a silver platter. So re ikemelela because there are those women ba eleng gore they are simple, but every day they say ride on. Pula ena o push a wheelbarrow, ara ride on, ride on. Yo, itse wa nkgopotsa ba ne ba rekisa banna ko primary school ko itsoseng kwa ko pipi phaladi ke gopola Osman Med ko ha ke tsena ko high school go ba itshoki kwa ne go na le mo gote Ostina ne re lolela mashushu a gagwe a lo bua nnete ba etla le pula ena o tla mmona ka kribanyana gaga a tshwere sekgele a le emetse yo wena o itse nkisitse kgakala o itse mme bodia basadi ba ke bomang ba gago ba o leng gore wa nyile go le go ntsi mo go bona o itse ko gore la nka go tsosa ka ura bo lesome le bobedi bosigo gare ke re ke bomang basadi ba kae wa go ba bomang mme mokopi basadi ke tsaletswe mo basadi ke godisitswe ke my grandparents mosadi my grandmother ke mosadi wa ntlha ha ke ntse ke gola the profession e ke leng mo go yona e tshimolotswe ke mosadi e eteletswe pele ke basadi across the world banna ke gona ba tlang ba itsena mara ga ba fete palo ya basadi ba ba le le gore ke bule sekolo ke se bone ka mosadi o na butse sekolo a private school ke bone ka mosadi le Mazanberg ko Pretoria wa re le nnanga ya no mme Mazanberg a ba go bo mo botsa a ba go bontsha gore ga o batla go diriwa yana le yana ga ke mo botsa sepe ke kopile hela ke bo shebile hela o lebeletse ka mokgwa irang ka go gore rena le bonolo ke motho o bonolo o se e gore ra timane ka tse di mo se tsana ntsa ke motho felo iphelelang le batho ke ka moggo kgoneng go ithuta bonolo ke ne ke bereka mo go yena e le mosadi o butseng a private school ke be ke bona gore mo go nna ha ke ntse ke bereka ya ke ntse ke a sheba ka nka tsena fa nka sepalelwe yo ya badimo re tobeletse batlhalefi bao re tle re ba utlwe gore ba raya basadi ba ba ke nang le bona ba ba raya ba reng ba rometse melaetsa mo 0825656674 mo ke yona nomoro rena ya WhatsApp e kgonang go ka bua le bona mo go yona a re ba utlwe gore ba reng ba tobetse fo ke ya madume mo tsweding o smokhupi he fanda ga bombe ba ba tsentseng go ba bogale mmekara bo magagane ke na le ene a re tlhatlholela ko serious a bua le balemirui hey go hot gompieno go hot viva bomme viva hi kubsa le motlhagisi mpho ya badimo kupi yo ka re ka ba o itse keng ka ba itumella bomme bao le ka tiro ntle ba irang ya gore o tloetsa mo Afrika yo ga ba tswelle pele o itse keng batho ba modimo a nne le bone a ba fe dingwaga tse dintsi tsa botshelo ba tswelle pele ka tiro ntle ba irang a smokhupi ne ke kopa o mpoletse mama wa go taung wa le nurse gore ga ke na le ngwana o tsene go batlhaping o feditse last year a ka dira yang gore ke a heletse a mogetse ka go sekolong sa gagwe o mo utlwile ke re Mayvodia le ba utlwile ke re basadi ba ba le akgolang ba banna re ba go teng in school sa ka it's a private school it's an independent school gore o tle go kwadisa ngwana go teng ngwana o tshwanetse a ba a na le matric and mo di subjects tsa di dirileng a ba na le biology or life science level 2 go ya go godimo
And then sekolo se ga se fundiwe ke self-funding school. Ga se fundiwe ke puso, ebile ga se fundiwe ke NSFAS. Ga e fundi the-independent school. So go a ipatalelwa gore ha o tla ko sekolong wa ipatalela ka seelo se se beilweng sa gore tuition fee ke bokana. Ke tsona tseo ebile se fela mo mahikeng ke sona fela mo mafikeng so far ke sona fela se se leng accredited mo mafikeng mo Northwest. I think mo Northwest there's another school se se leng accredited go Potchefstroom ukwazi ke tsona fela. Hey, o itse Karabo o buile kgante jana fale kganya ya tshotlhako ya basadi ke so se re ka skeng ra didimala ka sona ka gore e diragala tsatsi le letsatsi ya nona go ntse o bua ka yone o itse motlhaloganyong ya ka ke ha go tla gore tota mosadi wa mo Afrika Borwa gore a tshele sentle bathong go gore o tlhoka eng o tshwantse a direng ke gore thank you Smokupi. I think so santla gore tshwantse re se lebelele ke gore re godisa yang bana ba rona ba basimane ga re godisa bana ba basimane bana le entitlement mo go bomme e simolla ko ga o le monyenyane gore re godisa yang ngwana mosimane. And then bontate ra itse gore ba itse gore abuse ke eng abuse ga se eng mabane mo ex a trainer na bua mabane gore no itse today ke traumatized because gona le auso o itlileng o batla go lose weight marutle le ntate wa gagwe for assessment ntate ke ena la tlhelang le fokontsa re this Jojo tank must go antsa re this Jojo tank must go o ipotsa gore ga ba fetsa go tswala le batho go a go iragalang ga a kgona go bua so seo mo phatlhalatseng and then le bomme the way bomme ba tlhokang so santla ke go nna le self care ga se go nna selfish gore o kgone go itlhokomela gore ke lapile gampe go ga ke gope ke Saturday ga ke kopa go tsena mo dikobong ke ithetse mar because ga rena letseno most of the time ga re kgone go afforda le gore re ke kopa go ithetsa ke tla wa tsoga phakela ne ke bua le khantelele aus Belinda le Mayvodi ya khantele gore wa tsoga phakela wa taboga wa tlhapisa o ira bana ba sekolo o meka sure gore ba sekolo but in all of this wa lapa le wena o motho mmele wa gago wa khobetsega o tsama o imetse maar ga o fetsa ga gona tsatsi le go teng a go ke ikhutse ke tla ke bo then ga ntate a tsena la tswa lotlhe mo teng ga ntlo la tiro ga le boa o expecta go fitlhela dijo whether and then ga o gola more than ga ya tshwanna go itsagale gore o gola go mo feta okay ina pipa marama ga o fetsa go reka koloi gate ke re kgona go reka koloi ga le mo lenyalong ga a tlhoke gore o sign especially ga in community of property mar ga ile mme ga o kgone go ithekela le koloi unless re I signile and then how ka shebella maybe tla re so se re bitsang di trends yalo bomme ba bantsi mo Africa Borwa especially ba ba sanyalwang ke bone ba bana le di title deeds go feta bontate o anybody else le di business ka gonne o batla gore o nne le se leng sa gago pele se ga sengwe le sengwe pele o sokodisiwa ke ope o nne se o leng sa gago mar gantsi re tle re tsena mo lenyalong ga re shebelele di regime tsa manyalo wa tsena and then ke in community o lose le se no se ipereketse before mar ntate tlo go ra re signa prenup gampiko so kitso entsi gape mo go bomme le gore re khipa kitso entsi mo go bomme gore ga se gore ga ore ke kopa prenup or ke kopa so sena ANC mo gare ga so sena gore a gore o nyalla go tlhala or o nyalla gore wena o tsena ka loto le lengwe and then ga o ya go laiwa go teng ga go ka gate
a o tlhokometse gore o na le di-investment tse leng tsa gago ngwana mme go fa ka gore metlha e fetogile ba ala utlwa bagolo ba ba layang le tlabe la go laya mo bokhutlong ba be setse go re tsamaya le dinako yaanong gona ka fela ke re ba kgona go botsa ba kgona go bua re ngwana rona o rutegile ko bogading ga go ka patlo le ha ba laya ba ne ba tlhokomela dilo tse di botlhoko o tlagisitse kgang e botlhokwa o itse so ke tsonto tse leng gore motho wa mme gore a re kgone go nna ene a kgone gore a re overcome sa ntlha ke attitude ya bontate le gore re ba ruta yang from ba le bannye and then number 2 gore motho wa mme a nne le seleng sa gagwe and a nne jealous ka sone a se kgone go se itswalela gore fa nya papa re fella fana and then le gore ga o tswa mo relationshipeng ga re o ntse le mo 10 years ya relationship it's okay gore o simolle ko ntlheng o simolle gape o re no bagolo e ke imetswe fa ke a palelwa it's okay gore o dire so se re ska tlhola re tsenya shame mo gore motho a re ke a simolla ko ntlheng re go support ya le ga o boa o re ke re ntse re sena di-shelter maabane ko social development ne ba bule nngwe ko Rustenburg ga re na di-shelter for batho ba bomme ga o re hey fa go a fisa go fodisa maoto go senene ke tla tsaya tshwetso gore tshwetso ka e nna mara ga re na yone mo mafikeng ga re na di-shelter around the province gore ga o re hey nya go a tuka ke tla ke go so ke one leng gore ga re ka di lebella gantsi ka bomme le tlhekefetso ya bomme Belinda wena o e bona yang kganye gore ke go tlang mo tlhaloganyong ya gago gore mosadi wa Aforika Borwa o tlhoka eng gore a tshele sentle I think ba aware le ha ise ba bohle so I would continue ka di awareness mme di awareness tsa rona di nne le se se bitsiwang self love batho ba teng mo di relationshiping go na le motho e leng gore o tlabe a na le molekane mo ntlong a tsamaya tshwere karata yana a fitlhile and all that mme fela women needs to be taught to say it's enough I'm enough I love myself ebile ga nkitla ka go alawa to do this to me mokopi le baretsi go na le basadi ba ileng gore they go through tlhekefatso se se bidiwang le reole go tweng rape or marriage rape go na le ka dinako tse ileng gore ga mo maikutlong a itseng mara ka ntlha gore ga o na letseno ga o sepe motho ga tswa tirong a ba go latlhela ka plate ele yana a re ke neng ka makala gore no ka apaya now pandemic this GBV isantse ile pandemic maybe le e diragala right under our noses ga re ka ruta le ba e leng gore ga ba e bona ba e report low self esteem go na le mosadi e leng gore o imetswe to a point ya gore ga sa tlhole re le ga lla ebe the sound e tswela kwa ntle o tla bo bona fela ka philo ya gage ga tsoga e le metsi now those women they need to say it's enough go na le movie o mongwe mosadi o she went through this horrific things in the marriage until are I'm enough ba thoma tsaya di those boxing lessons to say ke batla gore ga mothole ke mo ipakanye o ga bona batho a ba ntshuna fa mara ga sena batho ba tikela a ba thoma an keteka ke batla gore ya nong ke mora kere it's enough and ga nka tla ka direla this for go nna fela even for my kids so women out there you must start to say it's enough if you can't do it for yourself direla bana yo me Ivodia o itsebile wena ya ka o le mooki ba ke a dumela gore mo go moano o no wa tle o kopane le bona go santse go na le tse dingwe tse di ganang le go tswa mo go sutlega le mo tlhaloganyong ya gago a tla mosadi o re tota bathong o itse nna ke sa tlhole ke itse basadi tshwanetse ba ireng gore ba siame hai le mokopi basadi ba tshwanetse ba rutege
a re rutege ga o rutege hela ka go ya sekolong o itula mo deskeng a re ithute ka di-experiences tsa ba bangwe tse re di bonang di diragala o ipolelele o le mosadi gore se se tlhagetseng me mokopi ga nkitla be ke be se ntlhagela ebile ga se kitla se tlhagela ba ba potapotileng re ikokwane re leke go lwantsha tsona dilo tse di maswe tse di tlhagelang batho ba re dula mo go bone especially basadi tshwantse re rutege nako engwe tla bana mosadi a ipueletsa mo tshotlhegong o ipotsa gore a mare mosadi o ga rutege a ga rutege a ga bone gore o sa go a sotlega gore go fa go motswele mosola so a re rutegeng re le basadi ga ke re gore re go sekolong re go ke ra gore a re rutegeng from the experiences tse re di bona ke ipotsa gore ha ka go botsa gore mosadi o sireletsegile gona yanong yana wa go ntha gore re sia ga gona o bo sireletsegileng le banna ga ba sireletsega gona yaanong yana lefatshe le fetogile go mare basadi ba na le go nna di-easy target basadi ba na le go nna di-easy target mare ke selo sa di-genders across the board ga se gore ke basadi fela and banna ba ba tshwanetse ba supporte basadi gore basadi because ke di-easy target tsa batho ba se kana ba wela ka lengope hey wa di utlwa motlhalifi ka mokgwa ba di tlhalosang ka gona basadi ba ba re nang le bona ba ga re ithute wena rutega wena mosadi go tswa mo maitemogelong a basadi ba bangwe re lebile ko reng ya bo 12 re setse fela ka metsotso le 11 gore re goroge ko re digele puisano ya rona re fete pele ka ko bagwebeng ke a re boa ka ko re tle re utlwe le gore Jahim a reng ka kganyele ya gagwe ya put that woman first o reditse Motsweding FM konka bokamoso Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62 Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele mo godimo ga tsotlhe dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62
Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng. Mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng. Mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng. Mo Motsweding FM, konka bokamoso, konka 62. Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng. Mo Motsweding FM le go renya bo lesome le bobedi ra go tshameka melaetsa e mebedi e meraro re be re kgona gore re tswalele puisano ya rona le basadi ba ba rona ba Letlapa ba ba gorogileng ka kwana. Tobetsa foo ke ya re utlwe gore ba ba ra ba reng ba tlhalefi. Banna ke ya MKP dumela kgaitsedi ya motho Joma Siba sa fa maboloka. Ga re bua ka basadi sadi kubza re bua ka bomme ba o nang le bona ba kopisa dilo tse dintle kubza ga ba fetsa e be ba di practice bana ba nosi o kare ba ka ruta basadi ba bang go ikemela kubza ba tloele go rilaya mo batho ba bontate kana ba tshwara yalo kubza ga ba tshwara yalo modimo a ba tlhonolofatse ba dira go feta foo. Motsweding FM dumelang ke dipedisa le baeng ba ka mo malehala mitlwa yo my tutor 2008 ko Zambeke ya go leboga o ntirile role model gompieno ya wa re aga still today o bua le Veronica Mainela class of 2008 ko Zambeke re a leboga maele a manga re tla tswelela pele re ntse re a dira. Madume ya badimo le motlhagisi ya badimo le Kubza mokopi ke kopa go botsa Oscar gore ke tla go tse di sharp tse di ntle tse di aga ha re godisa bana ba basimane sentle because not sale mo ke sana le ba o sentsana le ona le 3 years o tswa go tswara 4 years
tshwara 5 years ya tshwara 5 years o lo tshwara 3 years so ha ke re ke ra godisa bana ba ba simane sentle ba ntse bana le ba setsana mo teng ke ha re ba godisa ka tseleng yang ke ga re dira gore re tle re kgone nako rona re tshwere e tshware fela ka ditsebe karabo a ke tlhagise gore ga re mosimane re mo godisa sentle sa ntlha ke gore ngwana mosimane ga ra tshwanna go nna le di-gender roles ga re le mo lapeng ga go nna gore ngwana mosimane o kgona go dira se ga kgone go dira se se botlhokwa gape ke ya tigers don't cry a re tlogene bana ba rona gore ba kgone go nna di-emotional beings ke human nature gore o nne le maikutlo o kgone go a ntsha e se ka re ga ngwana mosimane a lla e be re tigers don't cry a re mo alawe gore le ene ya ka ngwana mosetsana a kgone gore a itse gore maikutlo a ka a methara a kgone gore a iriwe a kgone go agiwa le ene ka foteng le ene ya ka ngwana mosetsana re tle be re oh baby girl sorry le ene ngwana mosimane re kgone go mo bontsha that and le gore ga ngwana mosimane re bona gore o starta go rata ntwa re kgone go mo rotloetsa gore le ga o sa rate so se buisana ka sona se tlhagise gore ke eng so se because ga keep dilo ka fogare o feletsa a besta a feletsa a le violent entle ra itswalla yanong me vodia basadi o bara o reng mosadi o mongwe le mongwe o reditseng ga jana o motlogela ka lefoko le feng ke di second di le 13 fela tse go neelang tsone basadi ba gaitso a re emeng ka maoto re itirele re se ka ra lebelela puso re se ka ra lebelela batho ba bangwe ha o tse o kgonang go se dira le ha se le senyane yang sa boneng bells 30 seconds bomme ne ke re ka re le se ka la ikobonya ga Belina kgonne go ya towards her dreams a breaker gore you know what, it does not matter gore ke tswa ko kae I'm going for my dreams, they are valid go for your dreams o tsitsipene o le mme ga go bonolo but right on karabo ya ka batho ba bomme re creative re innovative ga gona tsatsi le leng gore palwa ke go dira sepe a re ska se limita go mo lelapeng a re kontle re ntshitse sehuba kontle we also can make a difference and ga gona potlong go sira besides rona batho ba bomme yo re tswetse ya letsatsi leno ya mosadi wa Letlapa mo Motsweding FM konka bokamoso mme re a solofela gore e tlatlhong mme pelo a re tlatlhong gape pele ngwa ga o fe go monate ne ya no tsontse re leke gape man re bitse basadi ba re tle go tlotla gape re roketse le nako ta e ya teng fo ke ya re kgone go kgaogana sentle re utlwana re tlholle le Bishop Matebesi fo ka gore no ke teng go tsika tsofela gore monate lo ena go bona o tla ka kwano o tle go bona basadi ba ke buang le bona kgante ha wa tla ga ba mpolella ke re rata go iphitlha ya no ke tla reng ka gore o ntshile go morago ya wana kana wana ga o tsena mo tseleng ga o sa gopola ope ga le go siame o tsamae sentle sala le bona motlhalifi mo resno ga daga Mashi ke pheparetso go atlega mo botshelong se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62